Ke a go bona o tlapile school a re khwaze spoon tami tsa mo reka dibi ga masibi ra go jela if wena wa speed le case ke rata ka wish throwing shots and me bona ba no miss top chef le shera go rai cook dog trade ya go panisha go sex position ka style sa go go TED YouTube on check go ake work tsebeja mago yo mood trip it too hard go manzi pants dropping hits after hit kumnandila sorry mazulu on my side bayadubula birthday present ya delela barevele mphando yena wataelela black cat gape nna ke taoloma ona le maaka o la tloga pana nna ke tsubile drugs nna ke nyaka le cannabis 5000 nyana ya didube ke me ya re gana re ra re bule just do it yona bampile king oma ke neng ke re a re gore sweet rose na lwana a re bue daylight di baje ilidin Netflix and chill na wa wish oh I mean Netflix and chill wa wish Netflix and chill na wa wish bafethu what's good on YouTube ke thola hetse ka mana no test ke mfanela pa das connection ke nna hape ke vale bomma bombazana go morago ke na le ke ya Thandi and Tlhatigele ela ntlhaloganya go reng ka time ke lendile ka mana no test ke mfanele jo ke tsetsalang entle ka di magane ke le bantse batho go morago camera ka di mada Yeah, Lankitsi mo sa iya girl that's kia ya re ka mo di campaign tsa Northwest ka mo phuphola ka mo re dilo ba bonanyana so ya batla go reka go platform e media da long kry go Twitter, Instagram, TikTok ke thola hetse le go app go grouping ya 28 chess le mametsi jo bona ke tsa lamba fethu ke mfanele hape das connection sa ntloya antlhalwana izogala jo shota wena di tsama o tsama le thanni mogela slime sa bo slime ampona ke thola hetse ka dinako mashiu tlhafela so let's all follow ka TikTok, YouTube, subscribe, like, dango. Camera, so yeah, guys la. I go konu shoot wena va yorini eish e busy nyana bona so yeah tantsere bona na bafethu please imfanele la rato das connection ke na lo mo gape go morago ke re gele go moni jo atumela ba bone jo Ke nao ayo ke buile so guys yeah ka ditsene e dire on ne ro botsupa we on guys ba khatsa disappointana and a re berekise mala ba kgetho a re berekise mala re tlo botletleka thank you bye ba rata mbalele aba ro ba le ba tsang ba rapela boshibo bohle ke ba rapela ke ba yo rapela vele a re itse re tla ona go pele guys mara by the way ka le botse re le berekise mala like berekisa mala guys re nyaka batho ba o saka o ska tsama o itse ra o khone bina saka le rena ba kry-ang ko platform ya rona ka mara media nna le tlankira ka mo TikTok ka mo Facebook ka mo guys nna ke thola hetse Slender by Nature bona mo jang bona ke tlala guys ke tlala ke no so ke di super snack tsa ba re ya bolam na le tenya singe dilo ane vela ke dila ka okay la vela okay bafethu lampona ke yo gela ka la mona ke mfana ka le samnyata la itse ka mo das connection ane bafethu ra itswalla bona do what to do keep on do what I do best I kiss the Lord hitting them dio le motse ya mene e braya ka o ka se re bia ka tshomya ka mara re tseleng guys ne a re tseleng like re tla solve like bia nka se kopile le thaka na re nya ke ditlapa go pele ne tsa ditlapa re actor normal as batho ba botlhe hwaniwa fa tekete wa bona re tla di bona ha re bua ba re mona to thoma ka 12 o'clock so if you talk about tela se motse o stlhala o tla o to re jisa wena matlhatsi wa tsamaya kere Pidori ke country balso dango is dango afet see you on another episode ne dango love you
Usually true fella ba mija mapena Ada this world dera bakena Back at the day si Joe go sa tumile khavela Many men ba palla go shela Playboy ke betshwa ka pendlena Ke tshwere meshe go shotha matlera Breakfast cherry ya mo rapper Ke nyaga money